muraho neza, nizere ko mumeze neza mwe mudukurikiye umunsi ku munsi. Aha turi Bukavu, aho bavuga yuko umaze guturikira ibisasu birashwe n'abantu batazwi, ariko M23 ikaba iri kuvuga ngo iraza gutangaza uwabikoze mu gihe gito n'icyo guhumbya. Ahangaha niho habereye inama ihuza M23 n'abaturage, aho bashakaga kubatoranyamo abayobozi bagomba kuyobora basimbura bari bariho. Muri uyu mwanya wa none nibwo hamaze guturika ibisasu, abantu 11 bagapfa, abandi 35 bagakomereka, ariko kugeza ubu ngubu bikaba bitaramenyekana uwabikoze. Mu masaha makeya M23 iraza gutangaza yuko ivuga ibyabaye, ivuga ibihabereye muri aka kanya, ivugwa n'iturika ry'ibisasu ntandaro yabyo. Abantu benshi bari kwibaza ngo uwabikoze yaragamije iki, ese arungukira hehe? Ibi ngibi ni ibintu bibabaje kandi bitangaje, kuba M23 yashakaga amahoro ndetse ishaka no gutoranya abayobozi muri bo bashaka kuyobora uno mujyi wa Bukavu, hakaba haturitse ibisasu bitandukanye. Asante sana. Sasa wageni ambao tulikuwa tunatarajia wamefika. Bibabaje kandi wacha nimpatie biteye agahinda. Uyu umujenerali washakaga guhuza abantu, gutoranyamo abayobozi, n'iki baba bakoresheje inama kuri uyu munsi wa none, kuri uyu mugoroba, mu masaha make yashize nibwo ibisasu bituritse, ariko bitaramenyekana uwabikoze. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri Dushimento umuhungu wanyu wagezaho ikiganiro, kandi ikindi wibuke gukanda like na comment ku nkuru tuzajya tukugezaho umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Kandi ikindi ku bantu bafana M23, ku bantu bayikunda ibyo ikora, nuko iri kubohora igihugu, iri kubohora bene wabo bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda, ikaba iri kubarwanirira, ishaka kubakorera, kubasubiza mu byabo nk'uko imaze kubikora. Mukore subscribe, mukomeze mudukurikirane umunsi ku munsi. Dushimento umuhungu wanyu, turabakunda cyane. Alafu awasalimie kidogo. Tunaelewana? Ndakoze subscribe. Asante sana. Murakoze cyane.